zikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe igihugu kiri mu ntambara Ebola n'umutekano muke mu burasirazuba. Igitekerezo cy'itegeko rya referandumu gikomeje guteza umwuka mubi muri politiki. Denis Mukwege yavuze amagambo akomeye cyane yibasira Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umushakashatsi Fred Boma nawe yavuze ko hari ibinyuranyije n'itegeko nshinga bikomeje kandi bikomeye biri gukorwa mu ibanga. Ese koko hari umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo ubutegetsi bukomeze? Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kwinjira mu yindi ntambara ya politike? Ibi byose tugiye kubikugezaho muri aka kanya. We kiri gusabwa no gukomeza kudukurikira ukakanda na subscribe. Muhaye ikaze. Mu gihe burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'intambara, icyorezo cya Ebola n'ibibazo bikomeye by'umutekano, abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko hari umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobore kongera kwiyamamariza manda ye ya gatatu. Ese ni ukuri? Ese iri tegeko rifite izihe ngaruka? N'ubundi nibyo tukomeza kugenda tugukurikiranira tukanabikubwira, we komeza ukurikirana inkuru kugeza ku musozo. Amateka y'iri tegeko ko ubundi ni ayahe? Iki gitekerezo cy'itegeko cyatanzwe bwa mbere kuwa 14 Ukuboza mwaka wa 2024 n'umudepite Paul Gaspari Ngondako. Kuwa 30 Mata 2026 inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko gishobora gusuzumwa gihita cyoherezwa muri komisiyo ishinzwe politiki y'amategeko n'ubutegetsi izwi nka PAGE. Watanze iri tegeko avuga ko intego ari ugushyiraho amategeko asobanutse agenga referandumu kuko hari icyuho cy'amategeko. Yemeza ko Kongo ikwiye kugira uburyo buhamye bwo gutuma abaturage bagira uruhare mu gufata ibyemezo bikomeye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bo ntibabyumva gutyo, bavuga ko iri tegeko rifite umugambi wihishe wo guhindura itegeko nshinga no gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kubona amahirwe yo kwiyamamariza manda ya gatatu. Kandi itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko Perezida atarenza manda ebyiri uko byagenda kose. Imitwe ibiri yatangiye gukozanyaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera izi mpaka havutse amatsinda abiri ya politike. Hari ihuriro ryiswe 64 cyangwa se C64 rirwanya impinduka zose ku itegeko nshinga, rivuga ko Kongo ikeneye kubanza gukemura ibibazo by'umutekano mbere yo gutekereza ku mavugurura ya politike. Hari kandi C4 cyangwa se C4 ishyigikiye itegeko nshinga rivuko rivugururwa, rivuga ko abaturage bakwiye kugira ijambo ku bibazo bikomeye by'igihugu binyuze muri referandumu. Denis Mukwege yatanze ubu butumwa bukomeye mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 Gicurasi. Umuganga ndetse n'uwahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ndetse Denis Mukwege yaninze bikomeye inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukwege yavuze ko bitumvikana uburyo igihugu kiri mu ntambara, icyorezo cya Ebola kiri guhitana abaturage bo mu burasirazuba bari mu kaga, ariko inteko ishinga amategeko ikaba iri gushyira imbere impinduka z'iri tegeko nshinga. Amagambo akomeye cyane Mukwege yagize ati: ni gute inteko ishinga amategeko ishobora kuvuga ko ifite uburenganzira bwo kuganira ku guhindura itegeko nshinga mu gihe igihugu kiri gusenyuka? Yakomeje avuga ko abaturage miliyoni 12 bo mu bice byugarijwe n'intambara bahanganye n'urupfu, inzara ndetse n'imitwe yitwaje intwaro, ariko ko bamwe mu badepite basa n'abadashishikajwe n'ibibazo byabo. Mukwege yanenze by'umwihariko abadepite bakomoka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Ituri, avuga ko abaturage babo badafite umutekano batagishobora kujya mu mirima cyangwa gukora ubucuruzi busanzwe.
nibasiye ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS yavuga ko ryataye umurongo ryahozeho wo kurengera abaturage, ndetse yageze aho abaza niba hari imikoranire hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'imitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Opozisiyo yo ivuga ko hari umugambi wo kongera manda. Umunyapolitike Christian Mwando Sebria yavuze ko impamvu nyamukuru ituma opozisiyo ititabira ibiganiro ari uko iri tegeko rifite intego yo kongera manda ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yavuze ko igihugu kiri mu ntambara, bityo ko atari igihe cyo kuganira ku mavugurura y'itegeko nshinga. Yongeyeho ko hari ingingo ziri itegeko ashima ko zinyuranyije n'itegeko nshinga, cyane cyane izishobora guha perezida ububasha bwo gutegura referendum ku ngingo zitemewe guhinduka. Mwando yavuze kandi ko gutegura referendum mu gihe uburasirazuba bwa Kongo butekanye nabi cyangwa se harimo umutekano muke bishobora gusiga inyuma abaturage benshi badashobora gutora cyangwa gutanga ibitekerezo. Martin Fayulu na Deli Sesangabo barahagarara. Martin Fayulu yavuze ko Perezida Tshisekedi ari kugerageza gukora icyo yise coup d'etat constitutionnel, bivuze ku kugerageza guhindura amategeko kugira ngo akomeze kuguma ku butegetsi. Yavuze kandi amagambo akomeye ashinja Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi gufatanya mu mugambi ushobora kugabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mo ibice, mu gihe kandi bigaragara ko n'ubundi abakuru b'ibihugu byombi batavuga rumwe bitewe n'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na guverinoma ye bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa AFC 23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana rwivuye inyuma ruvuga ko nawe ruhurira n'umutwe wa AFC 23, mu gihe kandi n'u Rwanda rushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucumbikira ndetse no gukorana n'umutwe w'abasize bakoze jenoside mu Rwanda wa FDLR. Ibi byose rero nabyo bituma ibivugwa na Martin Fayulu ku rundi ruhande bishobora gufatwa nk'ikinyoma cyateguwe. Ku rundi ruhande Deli Sesanga yavuze ko bazahangana n'ubutegetsi kugira ngo barinde ihame ry'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atarenza manda ebyiri. Yagize ati nta muntu wemerewe kurenza manda ebyiri nka Perezida wa Repubulika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwo bwisobanura gute cyangwa se bubivugaho iki? Perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko nta muntu uhatirwa kwitabira ibiganiro ku itegeko, kandi ko buri tsinda rifite uburenganzira bwo gufata umwanzuro waryo. Avuze ko intego y'iri tegeko ari ugushyiraho uburyo bwatuma abaturage bavuga ku bibazo bikomeye by'igihugu. Anenze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko niba badashaka ko abaturage bagira ijambo bafite uburenganzira bwo kuva mu nama z'inteko ishinga amategeko. Rero turi kugana no ku musozo, mu gihe impaka zikomeje gukaza umurego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo gikomeye benshi baza ni iki: ese itegeko ni uburyo bwo guha abaturage ijambo koko, cyangwa ni inzira yo guhindura amategeko kugira ngo ubutegetsi buriho bukomeze? Ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazashobora guhagarika uyu mushinga, cyangwa inteko ishinga amategeko izakomeza kuwusuzuma kugeza wemezwa? Ubwo namwe muraza kutubwira muri comment uburyo mu byumva. Nuko nguko bimeze n'aya makuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone ntago nabura kukubwira ko impaka zikomeje gukaza n'ubundi umurego hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero turakomeza gukurikiranira ibijyanye n'aya makuru n'uburyo bimeze, kugira ngo ibintu mukomeze kugenda mubikurikirana gatanu ku kandi. Gusa n'ubundi tugikomeza n'ubundi nkuko nababwiye ku byavuzwe na Fred Boma, yasobanuye ko umushinga watanzwe bwa mbere
muna Paul Gaspard Ngondako mwaka wa 2024 wari ufite uburyo bwo kurinda ko habaho kurenga ku itegeko nshinga. Uyu mushinga wa mbere wari wemera ko abadepite badafite ubasha bwo kwandika itegeko rishya, ahubwo ko abaturage aribo bagomba kubanza kubaza niba bashaka impinduka zikomeye mu miyoborere y'iki gihugu. Ibyo rero bikaba bitandukanye n'ubundi nibiri gukorwa, ariko ngo ibintu byahindutse cyane ubwo uwo mushinga wagezwaga muri komisiyo ya politike yayobowe na André Mbata, umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka rya DPS uzwi mu gushyigikira impinduka z'inteko ishinga amategeko, nk'uko Fred Boma yavuze ko komisiyo yayobowe na Mbata yahinduye ibintu byinshi bitandukanye ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nuko bimeze, gusa mu magambo yavuze uyu Boma kugira ngo tuye twaga no ku musozo, yagize ati icyavuye muri komisiyo nuko abadepite birinze ubwabo banyuranya n'itegeko nshinga. Yanongeyeho ko ibi ari ibimenyetso cyangwa se ikimenyetso cy'ubwikunde buri muri politiki ya Kongo. Yagize ati ubwabyo nagahomamuntu. Mu gusesengura anasoza isesengura rye, Fred Boma yavuze ko yavuze amagambo akomeye cyane. Yavuze ko kuba uyu mushinga waraganiriyeho ubwabyo ari ikibazo gikomeye. Yagize ati kuba uyu mushinga waranagejejwe mu biganiro ubwabyo nagahomamuntu. Aya magambo aje mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gukaza umurego, aho bamwe bavuga ko ari uburyo bwo guha abaturage ijambo, mu gihe abandi bavuga ko ari umugambi wa politiki wo kongera manda ubutegetsi buriho buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nongeye kubaza ibibazo bigira biti ese wowe ubibona ute? Ese itegeko ni inzira yo guteza imbere demokarasi no guha abaturage ijambo, cyangwa ni uburyo bwo guhindura amategeko hagamijwe inyungu za politiki? Twandikire igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment kugira dukomeze kugenda dusangira ijambo. Vuga ati ntiwibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo ukomeze kubona amakuru asesenguye kandi yizewe. Dibenga Oziana in The Quick Times News nk'ibisanzwe, we cyuri gusabwa nkuko nari maze kwikubwira n'ukanda subscribe no gukomeza kudukurikira gatanu, kandi ugakomeza no gusharinga ibiganiro kugira ngo nabagenzi bawe bamenye ahantu heza hizewe ho kuba bakura amakuru meza kandi yizewe. Ubundi nakubwira ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe ku Badivantiste bunsi wa karindwi. Isabato nziza kwandi mwese, weekend nziza, mukomeze kunogerwa na gahunda dukomeza kubanegezaho.